inyogoye urakaza neza mu ijuru mu rubanza. Wikirirwa wivuga, amazina yawe turayazi. Witwa Isa New Boy aka inyogoye. Yogamo! Ibi bivuze ari nde ubikubajije? Gabanya umunwa. Nukomeza gushyanuka urajyanwe kuzimu utaburanye. Uranyumva neza? Timbabarira wa mubyeyi we. Inyogoye Isa New Boy, turakubabariye ariko ntiwongere, kuko n'ubundi mu bwawe bw'ijuru twe tugira impuhwe n'imbabazi. Urumva umeze ute ko tukubabariye? Meze be? Inyogoye, reka dutangire urubanza. Ukiri ku isi, dore ibyaha ushinjwa. Dore ibyaha ushinjwa ni ibi ngibi. Urashinjwa kugira utugambo twinshi, ugashinjwa kunywa ibyuma no gucwanyaguza abantu. Ego Mana yaremye abantu. Kuba Imana yaremye abantu, ibyo birazwi nta kintu bihindukaho. Ahubwo twagira ngo tukumenyeshe ko ibyaha ushinjwa nibiguhama urahita ujya mu rutazima nonaha. Tangira wiregure nonaha. Fusha rukara. Ayo magambo uri kuvuga ntago yemewe mu ijuru. Mbega ntacyo ufite cyo kwireguza, bivuze ngo ibyaha ushinjwa biraguhama. Inyogoye ugiye kujyanwa mu rutazima nonaha. Urabyemera? Rwose. Urugendo ruhire, ushye mu mahoro. Rwose. Inyogoye, urakaza neza ikuzimu. Uvuye mu ijuru, bigaragara ko utsinzwe urubanza. Hano uje ni ikuzimu, urahabona ute? Cyakoze hano hantu ni heza. Urabona hameze gute? Wega we, fusha rukara. Inyogoye, ukomeje kugaragaza imyitwarire myiza imbere ya Satani. Bishobora kurangira tutaguhannye, ahubwo tukakugira umwambari wa Satani mukuru. Urabyumva ute? Wega gitangaza Mana we. Yesu! Ni gute wifata ukavuga ijambo Imana mu maso y'umukoresha wawe mukuru? Ako ni agasuzuguro gakabije. Kuri bya bantu twari twagukuriyeho, tubyongeyeho byose tunabikubye kabiri. Wega we, fusha rukara. Inyogoye, kubera amagambo uvuze, ubu muri aka kanya ugiye guhanishwa igihano cyo kurya ibiryo birimo imvange y'imisumari, amabuye, inyundo, umucanga ndetse na sima. Ego bityo. Utangiye kwigira ibiki? Inyogoye, ukabeje kugaragaza resistance iteye ubwoba. Genda baguce mu duceceti, nibarangiza badusye, nibarangiza batujugunye mu muriro.